টিভিৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে এইবাৰ হিন্দুৰ সংজ্ঞা দিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে হিন্দুৰ সংজ্ঞা দিয়াৰ এটা দিনৰ পিছতেই মমতা বেনাৰ্জীৰ মুখত হিন্দুৰ সংজ্ঞা শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে হিন্দুৱে ত্যাগৰ কথা কয়, কিন্তু হিন্দুৱে আন ধৰ্মক বা মুছলমান নাইবা খ্ৰীষ্টিয়ানক আক্ৰমণৰ কথা প্ৰকাশ নকৰে। এইদৰে হিন্দুৰ সংজ্ঞা দি মমতা বেনাৰ্জীয়ে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক সমালোচনা কৰে। ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰম টাইম এইট এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো মমতা বেনাৰ্জীয়ে দিলা হিন্দুৰ সংজ্ঞা। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ মুখত হিন্দুৰ সংজ্ঞা। মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে যাৰ অন্তৰ ডাঙৰ তেওঁলোকেই হিন্দু। এতিয়া সমগ্ৰ দেশতে হিন্দুত্ব ইয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। তাৰ মাজতে মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে যাৰ মানৱতা আছে তেওঁৱেই হিন্দু। মই হিন্দুৰ ঘৰত জন্ম লৈছো, এয়া মমতা বেনাৰ্জীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে মই হিন্দুৰ ঘৰত জন্ম লৈছো। তাৰ পিছত তেওঁ কৈছে কিন্তু আমাৰ পিতৃ মাতৃয়ে কেতিয়াও কোৱা নাছিলে তুমি হিন্দু, গতিকে তুমি আন ধৰ্মক, তুমি মুছলমানক বা খ্ৰীষ্টিয়ানক ঘৃণা কৰা। এই কথা কৈয়ে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে ত্যাগৰ নাম হৈছে হিন্দু। ৰাহুল গান্ধীৰ পিছত এইবাৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ মুখত হিন্দুৰ সংজ্ঞা, কিন্তু তেওঁ কৈছে ত্যাগৰ নাম যিদৰে হিন্দু সেইদৰে ইমানৰ নাম হৈছে মুছলমান। ত্যাগৰ নাম হিন্দু, ইমানৰ নাম মুছলমান, মৰমৰ নাম খ্ৰীষ্টিয়ান। মৰমৰ নাম খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। শিখৰ নাম হৈছে বলিদান। আৰু অৱশেষত মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে এয়া হ'ল আমাৰ হিন্দুস্তান। তেওঁ কৈছে ত্যাগৰ নাম হিন্দু, ইমানৰ নাম মুছলমান, মৰমৰ নাম খ্ৰীষ্টিয়ান, শিখৰ নাম বলিদান, আৰু এয়াই আমাৰ মৰমৰ হিন্দুস্তান। কিন্তু বিজেপিয়ে কয় কেৱল আমিয়েই হিন্দু, বাকীসকল নহয়। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক এইবাৰ এই বিষয়টোক লৈ ৰাহুল গান্ধীৰ পিছত মমতা বেনাৰ্জীয়ে সমালোচনা কৰি কৈছে বিজেপিয়ে এই কথাসমূহ জনা উচিত যে হিন্দুৱে ত্যাগৰ কথা কয়। বিজেপিক ফেকু পাৰ্টি আখ্যা দিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে বিজেপি ফেকু পাৰ্টি, গতিকে তেওঁলোকে মিছাৰ কথা কয়। বিজেপিৰ কামেই হৈছে বেয়া কাম কৰা, বিজেপিয়ে কামেই হৈছে বেয়া কথা কোৱা। এয়া মমতা বেনাৰ্জীয়ে এই মুহূৰ্তত হিন্দুৰ সংজ্ঞা দাঙি ধৰি কৈছে তেওঁ হিন্দু, তেওঁ হিন্দুৰ ঘৰত জন্ম পাইছে, কিন্তু তেখেতৰ পিতৃ মাতৃয়ে কেতিয়াও শিকোৱা নাছিলে যিহেতু হিন্দুৰ ঘৰত জন্ম হৈছে, গতিকে মুছলমানক আপোনালোকে ঘৃণা কৰক, খ্ৰীষ্টানক ঘৃণা কৰক, এই কথা কেতিয়াও উল্লেখ কৰা নাই। কিন্তু বিজেপিয়ে নিজকে হিন্দু বুলি কয় আৰু বাকীসকলক হিন্দু নহয় বুলি কয়। এইদৰে মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিজেপিক কটাক্ষ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত কৈছে যাৰ অন্তৰ ডাঙৰ তেওঁলোকেই হিন্দু। তাৰ লগতে কৈছে ত্যাগৰ নাম হিন্দু, ইমানৰ নাম হৈছে মুছলমান, মৰমৰ নাম হৈছে খ্ৰীষ্টিয়ান, শিখৰ নাম হৈছে বলিদান, আৰু এয়াই আমাৰ হিন্দুস্তান। এয়া মমতা বেনাৰ্জীয়ে এইবাৰ হিন্দুৰ সংজ্ঞা দিছে, বিজেপিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে। তেওঁ কৈছে মই নিজেও এগৰাকী হিন্দু, মই হিন্দুৰ ঘৰত জন্ম লৈছো, কিন্তু আমাৰ পিতৃ মাতৃয়ে কেতিয়াও শিকোৱা নাছিলে আপুনি যিহেতু হিন্দু আপুনি মুছলমানক ঘৃণা কৰক বা খ্ৰীষ্টিয়ানক ঘৃণা কৰক, শিখক ঘৃণা কৰক, এনেকুৱা কথা কেতিয়াও তেওঁলোকক শিকোৱা হোৱা নাছিলে। কিন্তু বিজেপিয়ে এই মুহূৰ্তত নিজকে হিন্দু বুলি কয় আৰু আনসকলক হিন্দু নহয় বুলি কয়। ইয়াৰ জৰিয়তে ঘৃণা বিয়পায়। এইদৰে আজি মমতা বেনাৰ্জীৰ তৰফৰ পৰা হিন্দুৰ সংজ্ঞা দাঙি ধৰা হৈছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো কি কি কৈছে। ত্যাগৰ নাম হিন্দু বুলি কৈছে। তাৰপিছত মমতা বেনাৰ্জীয়ে ইমানৰ নাম মুছলমান বুলি কৈছে। যিদৰে হিন্দুৰ লগত ত্যাগ জড়িত, ইমানৰ লগত সেইদৰে মুছলমান জড়িত। তাৰপিছত মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে ইমানৰ নাম যিদৰে মুছলমান, মৰমৰ নাম সেইদৰে খ্ৰীষ্টিয়ান। তাৰপিছত মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে শিখৰ নাম হৈছে বলিদান, আৰু এয়াই আমাৰ হিন্দুস্তান। হিন্দুস্তানৰ এই মুহূৰ্তত নতুন সংজ্ঞা জনতাৰ আগত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাঙি ধৰিছে, য'ত হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টিয়ান, শিখ সকলো আছে আৰু সকলোকে লৈ আমাৰ মৰমৰ হিন্দুস্তান হোৱা বুলি মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে। আৰু বিজেপিক সমালোচনা কৰি কৈছে যে বিজেপিয়ে কয় আমি হিন্দু, বাকীসকল নহয়, কিন্তু এয়া সঁচা কথা নহয়। তেওঁলোকে এই কথাসমূহ জনা উচিত যে ত্যাগৰ নাম হিন্দু, ইমানৰ নাম মুছলমান, মৰমৰ নাম খ্ৰীষ্টিয়ান, শিখৰ নাম বলিদান, এয়াই আমাৰ হিন্দুস্তান। আজি গোৱাত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপিক ফেকু পাৰ্টি আখ্যা দি বিজেপিয়ে বেয়া কথা কয়, বেয়া কাম কৰে বুলি কৈ এইদৰে হিন্দু আৰু হিন্দুস্তানৰ সংজ্ঞা দাঙি ধৰিছে। আমাৰ লগত মমতা বেনাৰ্জীৰ সেই বিশেষ মন্তব্য আছে, যি মন্তব্যক লৈ দেশজুৰি এই মুহূৰ্তত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। মমতা বেনাৰ্জীৰ সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই দিম।
कि त्याग का नाम है हिंदू। सुन लो, बीजेपी पार्टी अच्छा से, अगर चाहो तो ईडी भेज दो मेरे को घर में, कुछ नहीं, हमको आना कुछ नहीं फर्क पड़ता। त्याग का नाम है हिंदू तो ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, समझो। बीजेपी का एक ही नैरेटिव है, वो अकेले हिंदू है और हम लोग सब आसमान से रास्ता में गिरा दिया हम लोगों को। अरे भाई, हिंदू वही होता जिसका दिल बड़ा होता है, जिसको ह्यूमैनिटी होता है, ह्यूमैनिज्म कर लड़ते हैं। हमें क्या चाहिए? हम तो हिंदू घर में जन्म लिया, लेकिन हमारा पिता माता कभी नहीं कहा कि तुम हिंदू हो इसी के लिए तुम मुस्लिम को नहीं पसंद करोगे, तुम क्रिश्चियन को नहीं पसंद करोगे, तुम सिख को नहीं पसंद करोगे, कभी नहीं। एक गाना है, अलविदा ना कहना, हम कभी इसको अलविदा नहीं कहे गए, इसी के लिए कि त्याग का नाम है हिंदू। सुन लो, बीजेपी पार्टी अच्छा से, अगर चाहो तो ईडी भेज दो मेरे को घर में, कुछ नहीं, हमको आना कुछ नहीं फर्क पड़ता। त्याग का नाम है हिंदू तो ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, समझो। हमारा फैमिली ऐसा ही है, छोटा से हम रविंद्रनाथ टैगोर को भी माना, हम गांधी जी को भी जन्मदिन मनाया, हम लाल बाल पाल को भी माना, हम आशुतोष मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी माना, हम नेताजी को भी माना, हम अबुल कलाम आजाद को भी माना, हम बाबा साहेब अम्बेडकर को भी माना, हम जैसा क्राइस्ट को हम ख्रिस्ट को, जो हम क्रिश्चियन ये में बोलता है, हम दिल से माना। ये भी बहुत फेक है, ढेक है, फेकू पार्टी है। काम ही ऐसा है, गलत काम करना, गलत बोलना। इतना दिन तो है, क्या किया मेरे को बताइए? कि त्याग का नाम है हिंदू। सुन लो, बीजेपी पार्टी अच्छा से, अगर चाहो तो ईडी भेज दो मेरे को घर में, कुछ नहीं, हमको आना कुछ नहीं फर्क पड़ता। त्याग का नाम है हिंदू तो ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, समझो। बीजेपी का एक ही नैरेटिव है, वो अकेले हिंदू है और हम लोग सब आसमान से रास्ता में गिरा दिया हम लोगों को। अरे भाई, हिंदू वही होता जिसका दिल बड़ा होता है, जिसको ह्यूमैनिटी होता है, ह्यूमैनिज्म कर लड़ते हैं। हमें क्या चाहिए? हम तो हिंदू घर में जन्म लिया, लेकिन हमारा पिता माता कभी नहीं कहा कि तुम हिंदू हो इसी के लिए तुम मुस्लिम को नहीं पसंद करोगे, तुम क्रिश्चियन को नहीं पसंद करोगे, तुम सिख को नहीं पसंद करोगे, कभी नहीं। एक गाना है, अलविदा ना कहना, हम कभी इसको अलविदा नहीं कहे गए, इसी के लिए कि त्याग का नाम है हिंदू। सुन लो, बीजेपी पार्टी अच्छा से, अगर चाहो तो ईडी भेज दो मेरे को घर में, कुछ नहीं, हमको आना कुछ नहीं फर्क पड़ता। त्याग का नाम है हिंदू तो ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, समझो। हमारा फैमिली ऐसा ही है, छोटा से हम रविंद्रनाथ टैगोर को भी माना, हम गांधी जी को भी जन्मदिन मनाया, हम लाल बाल पाल को भी माना, हम आशुतोष मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी माना, हम नेताजी को भी माना, हम अबुल कलाम आजाद को भी माना, हम बाबा साहेब अम्बेडकर को भी माना, हम जैसा क्राइस्ट को हम ख्रिस्ट को, जो हम क्रिश्चियन ये में बोलता है, हम दिल से माना। ये भी बहुत फेक है, ढेक है, फेकू पार्टी है। काम ही ऐसा
है गलत काम करना, गलत बोलना। इतना दिन तो है, क्या किया मेरे को बताइए कि त्याग का नाम है।